nili mane parsaling thom don jipo ne hemar safan choi order pi mate di choi bang hey guys namang get tang la lo ching thang la ba ya lo here family welcome back to my YouTube channel arunborfamily kaduga hans nami kardom de ha non bangke aringang sam kan lo 5:30 lo don mari tum non nili mane parsaling thom don jipo ne hemar safan choi order pi mate di lasi pi ni bangke choi nang le lo lasi Flipkart pen head si order mati di non nang li lo tha to ware beng an pick up dun pola si tum dun pola si a video bang nang momo wan nang li stami unboxing stami makang ko dei asi nang momo yo non ke dam bo ready at jale lo asi nang pakang mon momo da finally non mang off so no people nang man get prepare join pen choi bang ya choi order mati di choi order dun pendak ni tum na thu Saturday market mo di Saturday market an choi enun et pen non man ke yo to wari beng an si nang le lo la no choi bang ke ya hem le rok an si unboxing dam bodon mar tum la no choi bang ke la si hem le rok an si a video bang ke ket chang nge junang lan thorno copy choi si ka order ma la si angko ni hemal so bang so choi ka sing thang chalon le ma la si na ka ma ka do ko bis tam ket chang nge junang lan no la no choi ke ko ador ko an ma la pen a choi ko son ma lang mi ma lang no ma la si ka do ko han si ne mi na paklang pa la si a video bang ke nang lang no choi ke nan penang le lo la no choi ke nan paklang bo de yo thing thi ki phi da de yo chelon le ma mun na paklang bha number de a choi ko son ma lang mi ma lang no ma non sin ki lang ya number de thing thi la ni phi da da ke ulang di ulang ba iwang salah no ya number de choi bang ke la lo unboxing na paklang bo lang mi ui ni lang nu ui ni la pen chitik ve jine chitik ve ni lahan se ka order pi lo lang mi lang nu samay ar dor bang dam man nan han bo de ka oi samay non mang ka theng he cholang ba ya alom so family non mang ga choi unboxing wala so choi di lahan se order pi ma de di la sin mang ga choi kan si lang mi ma lang no ma la sin mang no de nan ma choi ha lang musan turun ni lagi churuni lo de hap ni lang na churuni to guys lagi hap yan nila wow nah hap yan no don ma itu yo berarti finally là bằng cái hạt trôi đi lang musan là L size number teh là nó mang cái là hàng lê phải chỉnh này là chỉ là bằng cái trôi lo là bằng cái pen nó đâm mari thì mình pen nó cái là cái churuniเลยnumber teh पैसा bằng cái 20 rupees betเลย 500 cái pon pen cái chỉ bet 500 cái pon pen 500 ke pon pen 20 rupees ve da nang chibe ko te ko an ador man nang ta chini poma ti dis dan mari tum na lagi nang khan se yok ta thing thi ke cho lok lang nan ge la thing thi cho thang de an se ching thang bo la si nam bak lang bo dei 5 minutes later finally guys non mang ge chitik vet lo a choi da chitik vet lo la pen lang mes san la si mane hadi hodai ke em sai si order por thik ke chi bread ti la mane la bang a kop thi wan ma tin non mang ge ko son lo chelon le mo yo chelon ko bro de donar tum ka do isme ko men na ti londe chelon le mane mal so bang so das bang hadi si non mang ge fashion so wain de la hai thek ni thin ni hai wait a minute who are you moments later finally guys namang get tang la lo ching thang la ba ya lo here chelon o pate komen atino kado go vis tame address bang ya kan nge ala kan kan ke tad dan mare te mane choi ki mi ki long na lage mane kan ke dar dan mare thang la se pin ya video
bangke kado kami kan kami unboxing coy kami unboxing ano mati di lasi kado kami kan yang plan mati di coy enunji aja dunji ko Flipkart se order ador bangke 480 don mari tum ador ke suan ke nampi dekte de lasi kami lanwet pas kami hadi lanwet ke long kami ningarong ulo mane avider mati di kam chak tem chot tensi ini mati di nasi ini video bangke lan ke long mo next video long next chotong खत्म Ada don mari tu mone sampai long lagi tong komang lagi continue vlogs ke banyak sinang ke body ko lapen kado kami sampai subscribe ke nanti kami ini tu channel mau subscribe ma Teklo lagi. Tham tha, bersama.